say abrochire pressure any munkrata asɛmti no ye na be man ebedu abrochire no oda ho pepre ene pressure say be deport akunti no akofa abrewa odi 90 years abrewa wadi 90 years ena one no eba be wale na brante wadi 20 years kofa abrewa odi 90 years there abusha anu ayedin AdwenepaHene otwa supre kwabrafo waye kwa bibrim hanbafo otwa burumu wodi putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibidie I like it. Ghana this my Ghana take for muson fa AdwenepaHene aka enkrata mukin kon aka fufukin aka be my fa na yiranim enye fam aka mitwa na omote Mr No Pressure odi me cha pressure be de ebe fa abusua me say me nua be man ya oda hoyi ebe dura buruchire foforo apɛ oni twa buruchire de e ba ne enkrata semu de enkrata mu hene na me gina hai Nenya be my ba ese kim da bia kasa Ghana for ma bi mu any parents bi mu wa bruchire adwempone obi mu trim adwene ho ayente ase na daat na afere na abu abom abrante ba yi abrante hodwo aye so kohia e Ghana ni abaya bia Ghana ni abaya so kokohia no so a wo so mi de mikuta krata kita me no ai ss chenchena atwan me de me fa me fa wa wu ni krata na we na abrante so okay no problem abrante no kacha abaya no say daach be humi aye de afele na be humi afele no eni be man edi nanti muwa no kokonya eya abro ye oda hoyo abro ye oda hoyo 90 years na abro ye atima wale eni be man ama eni be man enya krata awie na onim ye eni be man enya krata awie say kimpe ehwo na tuntum ni ba na ye eni be man kokose ne pe na ode ne krata e boost no ho no wo abaya atima o ka kire abrante we say I say we di wanya broni aberwa na wale agye nkrata de a ene saa de me na me yonge a metwa mo ni agye e won pam na abrante ka chas saa enti na wonim se krata keke ntram bedi wachi se ye krata ntram bedi wachi de a ene abaya makwan na wanim na we na abaya ne nim se we nko ade we try dey because guy ne e fresh guy wonim so ko betim na dey atena na gen ema krata edinanim kan ema na wofo so de epolitugu na adwunum ema wofo na epolitugu gen adwunum gen confused ema gen reject boy no saatam no but abrochire krata asemti no boy no anya de wampaba ena branten kunya abroyi a oda hoyi so ne abroyi odo akese ene anohwe no mkoba ba oni bibi gen so atnase atu samri onya abema gen atnase atu samre onya bema ene osole no nam ha mpebema etosole no nam ha mpebema we so no mu apan no abo no okọ we so no adi no okọ we so no ayensi no okọ ba boy no eguso ne broni abrewa 90 years ne guso te nti nyagopon afa so ehira eye abrante no nyame afa so ehira abrante no ama ne gen awofo enu omo ho eka kire gen ebo gen tiri so ebo gen so bo se adentina se bi se kaye awofo mpo yaka na apebema na de te wankofa bema no ene boy ni live better life oni broni abro 90 years omo ko ba bia woni na bere wai abro nso nya ensupa egunu mu nti hunhunu mpo sa abro mpo nya 90 years yes na nim na atwintwum yes abro no na nim keke ena amo apart from na nim ne de na se otim say yes na ho odin mu de ensumo no egunu mu nti da bia no ho odin hwa abro kira bra bo nya bete me ka kire abro kire nkrata asem tu ba abro kire na se hunhunu sesa biu abrante oda wi woni abrewo setia bema mo wadwum enyo fast enye sesa bi osole na keke eno so kwakofa broni abrewo but obedu abruchire no ade bi ese kane nuanom Ghana fo eye de boa no ade ese kane nua Ghana ni ba wo hia no a wo yi odo ede aboa no wa anya amontina ebe masa no ma we aba ba ne nyina so nkomra se ye o mema ne bebre wo ho a oba no nya Ghana ni ba na wone ne wo ye na no start no otete no wone ne wo ye no start no brofo no so no wa jana ye de esiwo ojane si wa enkra no mpo ne na wo nkra no mpo onfa nkra no nti gina saa ne ma no so ne atete ene asisi e wo Ghana fo mema ne bebre e wa buruchire ntino ama ne Ghana fo man bebre no esua nyansa nyesa bi mkaso mo sua nyansa na se first no mo agimi o no mo nyimi ma no esisumi na so but ene no the way mo esua ne ma no I am more than before but oyo ba na wo hwem so a sabi esensa tan nyina anyepe nti nyembe be ma bia so ena nsuban enye nyebe ma bia na nsuban anye obi wo a obefa no test nipa no read nipa na dwene hwe the way nipa no sitie na won ne ntra because o tran bro chese na hwa hwe nyebe man young guy o nka sabi kene kwa se kokofa abro se but ne no nya akrata no wo se ginam pefe se woni abro no betena oyo obi an ko nya akrata no ko ne abro no jai but o hwe papa bi abro wanda ye no wo hwe nyuma bi abro no eye mana
otumi nya abrewa no saa afei na wotuntum ni ba no wakwa kodi wo to a wunya be ma no afei na wo ka kira branch se wo sa be fa no onpew sister onpew so pewa enka wo sa tema wo pew no ena nka wo so pe ne bi krata nti wa hwere wo do krata nti on se ne wonam mema didi to na e wadwum se okonya abroni abro ande broni de wo sabi wo chimi on fa no koje krata na on fa me fa wo but ebi of abroni abro no na konya na krata na broni abro no etete no e pam no kwa abonten wo ye no yodum wo ye no say hey frimfi wo frɛ police ba de ka be ma no be pa aba tini pa onya abroni no na ka broni tete na ka be ma no be pa aba but konya broni so agine say twe okrokro no boy ni ebufumpu no okwa na broni ni say pa na chew nti free say sabio hwan na ti ba bi na wo so guna no ma wompe ti ma na mugo abruchire na mo wa se no mema nso mo fa nsu ade mema na mo dikan ba abruchire na mo ne Ghana for ma na emengo na mo tete o mo yom basa no mo nya extra careful because mo yesa na mo sizi kwan na sabi ebe bia ma unua no Ghana ni a also we the woba because ni pado do na person free Ghana eba ni pa no be duru ese na nka obenya oba bi na ona oba na tena abobra na wo yesa ade we se abede na tim akoso entimi nkoso ade esisi wa abruchire bebre nti na ama no behu na we wa wo 2 3 na opia push chair wa wo 4 wa wo se na opia push chair no nko a osuro so kofa beba wo fro ba bema so ba na wa mpena ma no na okwa na asa ahyew menu bema ye me ni na wo abruchire nkrata asem enafom menim se wo bre na wonya wo krata nti wo de ma wo bia nipa no so begide akọ a nipa ne mfiu no eya yi pa but ade a meka kiro se nya ato ansa na do krata kuma nipa no steady nipa no mani pa na chance man gap na hwe nipa no suban se be boa wo emwa wo because ebia nipa na wo ba no oye pa ena madodo na so pe entrotwa madodo na no pe entrotwa be me be obehia wo ne obeka no kratro no kro no beka kratro no e fa so ama ma no abusa no questions bebre e ma no bebusa wo ne e na say china say but be ma no twa wo ntro kansma kese kire wo de a no abudo e ma no so munya study was hard no ho ebi na enua ba bi ato na inu be mai akofa broni abrewa enua ba nim se o ja broni wo nya kratro san be fa no na wo sabio park so eni tudomo wo wanka wo kuta krata na aka be bona me na nya bi no wa amwa no na wakofa obi amani pa na bo na krata mu nya afa me fa wo ene wodi ne do no ofefe obana no no the next time o do be study next time be so nya sante busua ye nyina fa tu enfo sa abrochire nkrata asem enye bete enu te nua be mai ka abrante ogina na so sei ekofa abro odi na nte yesei entansi what I say wo ye dan ya be di abro watwe tini ekoso no ntabusua ye fa tu enfo se edini ya AdwenepaHene aka nkratam kinkon se abrochire abrabo abrochire nkrata asem nye bete ntu wo ho na onua bi atukwan na obefa abro wo se ya bema oba eni na tem because unti abi abehunu ne ede ne ekoso an so ati ase nti abrante kompo kire sa abrowa na ya ase kora sa achi ai ketekete sa akora wo ye beje nti wo bo ho awu an wo so meka for tap send edama tap edwuma de koma so ya snap so niska efra mo no ne de ko Ghana kwan de app ameka for mo tap the first time I was send this car kwa mesro promo code abi nya ya AdwenepaHene aka nkrata mkinkon what I say bogum na nya discount kama na me say me di wusi ya no so no mesro video ebeto aso no ye nua baba ko e wo US won so bie business ekoso e ma ye nua no mema wo fie nko beto ya adwuma firifie what I say obenya usika ubia kama mesro te video na contact ye nua ba no aso be kan sikafo ebusu ko no me do be sia ko TikTok na ko subscribe na follow ye ho YouTube, subscribe to our YouTube channels BeckyTv AdwenepaheneTv what I say mo share video no na enko akiri na Ghana fo na eba aburu kire unu Ghana ni ebu kanse abonfia wo share oba bia no oye obasabasa wo share be ma bia no oye obasabasa no ena ma enu be ma yakofa ayeburu ni aburu ya na omuchu street wo ye oba yonge wa wo be 3-4 nkwa na ote nkwa na anam ba hweburu ni nam so jeje abrante nso ntino guso enete me do besia idini AdwenepaHene. Peace out. Me na net say me gidi se rade adom ho ye. Pa che fam dina na US na no. Na ne de maba say me be can digital marketing business as much me community. Na side business here or anything you need to be successful you to say running on a global base. Yes, if you have any pe biye bi won bi.
Now our own Ghanaian too are doing very well. Me, my own massive results about this business. And don't see, and I'm saying, no, me and standing my waist. Now me no more, or pay change. How why you willing somebody be to change their situation? This business can help them as it has changed my life. Anything, reach out to me on my phone. I'm gonna me link in soon and I'll give you the rest of the information. Means because I be what say. Now professionally, me a nurse, and this is all that I do. Me fear extra me yesterday more full time. Obi a room my mentor and a coach. Me a coach, and that's also a mentor woman. And see when the problem cry, me wow. And at the end of the year, no snow. I'm be mao. Tenants now they file with tax. I said their cost recently. I went to New York for recognition, and this is the pictures that I'm showing you. And to me, reach out to me because I came here to introduce this to you. Don't let this opportunity pass by you, because if I did 2 years ago in Kenya, and to reach out to me, I'll talk to you soon. Bye.